Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Китеп адамзаттын руханий байлыгы, кенч казынасы, өткөн менен азыркынын, азыркы менен келечекти бириктирип турган улуу күч. Эң жакшы дос китеп. Бактылуу жашоонун себептеринин бири китеп окууга убакыт бөлүү, китептен пайдаланып акыл эсти өрчүтүү. Адам китеп окуганда ал рахат берип, илимиңди өрчүтөт, тилиңди тууралап, туура жолду көрсөтөт, сөз байлыкты көбөйтүп, көп нерсени үйрөтөт жана жаман нерселерден оолак кылат. Китеп күндүзү жардам бергендей, түнүндө да жардам берет. Үйүңдө жардам бергендей, сапарда да жардам берет. Сен чарчасаң да ал чарчабайт. Ал сен муктаж болгон эң илимдүү мугалим. Китеп окууда намыстуулук, адамгерчиликтүүлүк, дүйнө илимдери, Кудайды таануу жана алдыга умтулуулар бар. Китеп менен ар дайым дос болгула балдар. Ал силерге билимдин баардык кенчтерин ачат. Китеп бул адам баласы жасаган кереметтердин эң бир улуусу жана ажайыбы. Китеп бул деңиз экен, китепсиз кейиш экен, ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы, келгиле китеп менен келечек куралычы. Апакем, сұлулығың айға тең, сезімтал тұнық ақылың, түбөлік өчігөз чырақ бейім. Апакем, жылулығың күнгі тең, солығы сенің мегінің, күніштей тұнық бұлақ бейім. Апакем, күшті күгін жерге тең, жердан беріп бөліні, түйісігімді бөгім тең. Апакем, тегендігін көргі тең, кичинекей эге чөйнөсөң, шырдашып болуп берем мен. Апакем, тазалығың суға тең, кир жуугузбай денеме, таза кыз болом мен. Апакем, назиктигиң гүлдөн тең, өзүнө окшоп адептүү, татына кыз болом мен. Дорогие наши читатели, поздравляем вас со всемирным праздником День книги. Читатели авторов, мы все одного круга, пусть книга всегда останется нашим лучшим другом. Ты любишь читать книги? Да, я люблю читать книги. Нурганат, ты любишь слушать стихи? Да, люблю. Ну тогда слушайте. Раз, два, три, четыре меня грамоте учили. Не читать и не писать, только по полю скакать. Я скакала, себе ноженьку сломала, стала ноженька болеть, стала маменька жалеть, пожалела, поругала и за доктора послала. Доктор едет на быке с балалайкой в руке. Будет нас с тобой лечить, выходи тебе водить. Ассаламу алейкум, азиз достар. Бүгүнкү китап байрамыңыз менен табиркилейм. Китап биздин билим беридиган достумуз ва маслахатчымыз. Китап бул билимлик. Биз китап окуганы жакшы көрөбүз. April, der weiß nicht, was will. Mal regnet und mal Sonne scheint. Das weiß, auf wieder zu 32. April, der weiß nicht, was will. Nun sechs, wie es will. Stut und weg, und jetzt auch weg. Da fall auf dieser Schnee. April, der weiß nicht, was will. Праздник книжки. Тает снег, хлопочут воды, звонко птицы гомонят. По-весеннему сегодня расцвели глаза ребят. Очень любят праздник книжки и девчонки, и мальчишки. Книга верная, книга первая, книга лучший друг ребят. Нам никак нельзя без книжки. Все ребята говорят. Здравствуйте, уважаемый ребенок. Пишет тебе детский писатель. Этот писатель меня зовут Григорий Остер. Как зовут? Догадываюсь, что тебе хочется услышать какую-нибудь сказку, если я правильно догадываюсь. Hello, dear riders. Are you help holiday on the day of the book of help and such? Хонде, Ружбановактов, Пирос, Бумбарак, Ведери Рахат, Удате, Быдава Гыш. Assalamu alaikum. Buning ko'rib atgan hurmatli odamlar. Biz sizlarni al-Arliq kitob kuni bilan tabriklaymiz. Biz sizlarga tan salomatlikni,
ve taraqqiyotni tilaymiz. Оқырмандар, сіздерді халықаралық кітап мерекесімен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық пен сәттілік тілейміз. 23 aprel el aralık kitap günü menen құттықтайбыз. Жана денсаулық, тынчтык, ийгилик